Odličja serva Jaka. 1-0 za 1. Dej bi se mogel premakniti. Jaz tle na lojtri gor. Ja. Koliko je rezultat? Ja, v redu je. Koliko je rezultat? 2-1 za? 2-1 za Jaka. Doman, roko stran z mize. Močni Jan servira. 2-2. Uh, 3-2. Jakata. Zakaj? 3-2 za Jakata. Če me odlepo, zakaj? 3-2 za Jakata. 4-2 za Jakata. Če mislite, da gospodje si igral, bom ne. Zakaj? Zakaj ne boš igral? V tem boš me 3-3. Ok, naj ti bo 3-3, čeprav sem, bomo pa na video posnetku pogledali, da je zadelalo par. Pogledali bomo. Ja, bom. Mene zanima 3-3, rekla smo 3. Ok, naj ti bo 3-3.